لسر بهم جرم مبندریا شرکای سیاسی منال حسکو کردیم. ما مستمنال دم باش بریا همودش لکی از دست به کده جکاری دستگاه خرخوازی بارزانی راست دست به بکم کو دسیم روزدا شش ماه عرضهش بو ده ماه بشتی بسیار روزان دستگاه خرخوازی بارزانی یکم دستگاه بو کاران علیکاری گهند نعفرین و جندرسی افکار چاوت شروع بکرن اف زحمتين كو دزگاه غير خوازيت نحتا و گهان دا زیان بگشتیان چاوتين شروع بکرن و با دزگاه دەستپێکێ دە ڕێز و سلااف ji بۆی وا ji بۆی تەماشەوانە وەزگەلێک سپاسیاوت دەم ji dema got ev bûyera ha ev karîset li deverê Kurdistanê bi taybetî û li Tirkiye û li Sûriye rûdan bi rastî jî wa di vî warî de baş wa li ser şopand û li ser tekinîn û dengê we dengekî pir cihê serbilindiyê bû. بێگومان خوێخوازا بەرزانی خوێخوازیەکە ئینسانیە وەکە وێ وەکە هەر دەستگایەکی گەرەکە di دنیایدا ئەوێ مافی ئیسانا درابن و vê خوێخوازê di pir rolê wê di wî warî de zelal û diyarin lê ema nisbetî pirsa ji bo xatirê îro di Tirkiyeyê dema got erdheş çêbû û di Sûriyeyê de û bi taybetî deverê Kurdistanê medît yekemîn xêrxwaz yan jî yekemîn heyetek got گهات و دفره براستی خوازا برزانی بو و اف بخوال سر دفکه حکومت ترکیه بخوا وقتی گسپاسی و گوتن یعنی وقت گوتی اوانا دسته که دا کردستان به تایبتی تبگر کردستان پارتی دموکراتی کردستان ریخستن انا کسی پارتی دموکراتی کردستانی سوریا همیشه که به خوازی را پیش گرتیه که فرمازن کرن و به ارکه اخلاقی انسانی فرمازن رابون و رولا وینا لسر عرضه هات خویاکر و در دیار کرن دما گهانا عفرینه و د عفرینه بچاوا پیشوازیه که مزن جعالیه ایسانا و الواهات کرن به آل و به کیف و به عشق به سروی کاریستی رشیکه لگهاندنا فرفازا فرزانی مورالک اخلاقی و انسانی حسکی نتوی پردایتی داتا هر چهار پارچه کردستانی. بله. باشه ما مستمنال بدرت بخواه ما جپیکر کل سر استا نافخوی هرمی ناف دولتی یعنی رولا دزگاه خرقازی برزانی به هنچون زیان پیگهشتیان و بلند هاتن نرخاندن ليش عليه هندكاني با وكما مصاب الشرامي يجي بخا ما جابيكر وكم بجن مرصد السوري روانجها سوريا بما فيهم روفان يعني بأواكي بچران گیت نابلید که کو پشتگاه خست به تو آواکی تگرینگی ندا اب کار کو دزگاه خرقازی بارزانی کلیش بوی زیان پیگهشتیان لعفرین و جندرسی. دفع داره دفع امپر فرق و جدایی ببینید نقبنا دولت ده حتی دوار سیاسی ده دماغ و کاریست شد بین دولت گو دجایتی ها هفدید کن وک امریکا و سینه یا وک رژیم ایران دماغ و عرض چه بو دولت دیتر که جهمی دست آریکاری درش کرد و جهاز فاسیه بود اما نسبتی کسی گو حق دوکین دناوا دبی کسی گو ولا فروش و لسر خوینا ملتا بن کسی گو نخوازن رولا خیرخوازی انسان دیتر که لبرچاودن بگو من جکین و حق دناوا نکارن بین نصر زمان فجوار پرگرانا حتی گوتنه کس فاسیه بکن و جفیدر یعنی رژیم سوری دیرو کافد رژیم که خویای رژیم که حتی دو وقتی گو رژیم كابنا فارستي عفلقي بعث د عراق دا ما في قال كرد البرجعب داني ريجيما بعث سوري قد قبول كل البرجعب ثاني وسباسي نكريا وتدر بنا ان يزمان نسبتي وين وقت توري الاداره صلاداريه فكك ميزاني باشا فكك اصلا رولا ملتي كرد البرجعب ندانيا اصلا فكك خد بيني ايرو خودی سمیانه که گود بازار کرین و فروتنه ده ملت کرد بفروشه و بکه ده میدیا و رکلام جبوی خواه و نسبتی رامي عبد الرحمن مخابر رامي عبد الرحمن دیروکاوی نازلال دیاره یعنی انسانه که کل بریتانیا الكامبريدج درونه و باقا انفرماشونا و تشتاد استینه دروجا ویدا یعنی پر هزار شبهات از وکبر پس از وی گوت نخوا مسؤوليه تحملكم رامي عبد الرحمن قال لك شبهات باشا ما مستمعنا الفيدري تدنابا قلت نخورة قلت ازقا خرخوزيا برزانية رحبوا عفريني بقراند عفرينا بوكا كنا بلتكرن بوكا كردستاني فيدري ام بيجن روانجها سوريا ما فهم روفان بقراند ناوي رح يتشما ترسيل سر خدي ام بيجن روانجهت كي حتى كو في اوايها باواكي بيلان كري بوكا كو تاهات بخجا ما جا بكرو ما مستا بشارجي ابحمو کاروان کو دزگاه خرخوازی برزانی در باز کرن یعنی کو داوین امر 5 کاروان کو
یه هەری کەمش دۆزە سدە بال هەرگران پێک دەهات دەرباس بوونە هەتاوەکەن هەنیزیکی چل بال هەرگری دەرباس بووە 24,000 کەس ji خەڵکی عفرینê سوودمەند بوونە ji ئالیکاریان دەستگا خەزیە بەرزانی ئەv بەگەڕاندنا وێر هیچ مەترسی دروست کردی حتا کوبی ئەوەیە بە دژایەتی بێژن کارێ دەستگەهێ نەهاتە تەختیەکردن و بەڵام نەکردن جارك دي تركي زي كوت ناخذ تكرار دكم حتى كسي جو دجمني هدو بدرولي هالو دا سباسيه دكنو بيت دنا خياكن اما كسي خدي كيلو حقبي كسي لسر فكري شوفينيزمي افابو بيانجي لسر فكري تنبونا ملتاهات بي افاكرن چخا كراسك بخازي فكي دناف دقه وساده بيجز كسك اخلاقي انساني ما وقالك جاربين زمان ما في ملتي دي تركيجي لدراستيه دروجي وهذا راستيه ويناتي تزلال كرن تيار كرن يعني وقتي جو عفرين بيشوازيه كمزنوب على كردستاني ودناف جروبي تشكدار دا ودنا دبن دسته صلاداريا ريجيما تركيا دا بيشوازيه كبوا مزنوب جرم لواء إصانة بيتك كرن أو بخجي بأركك أخلاقي إنساني بري دولتي زلهيز جو بيرابن قازا برزاني دستي آريكاري جهان دملتي ما دفيدر دا أو كينو حقدا إصانة فاشيزم إصانة جو شيري كفنا فرستي مهتبت دا خيا كرن جبر وينا باهورك أو قتل كاري بين زماني خو جبر أصلا نج أخلاق وأركي ويا جوسباسية كي يانجي رولا درست يا كسي خوي خواز بين صار زماني خواز باشا ما مستعمل ما مستعمل بدرس خوازم بس ولو أما جبت تشتغل قريمكم بدري روانجها سوريا ما في مروبان يعني وجهان ديوي استيد بيجي هر تشتغل سوريا دبرن بندستي رجيم در دبرن بندستي پیاده دا قصده دا گروپین چکدار دا هموان بالگد که اگر کسی کوری بریندار کردن به بالگا بناو به روجا دایک بونه جهه کو دایک بوی و همو تشتا بالگد که تشتی هورا گرم بحث بکن کاروان مزن دما کو در باز من آلیکاری به هزار دوشکا به هزار کونا به هزار بطانیا شیر زاروکا پیدوین بیشن آلیکاری مروفید بدری روانگی چاوان دید جبر چه اب کاروان مزن ندیتن نابیکی بینه کود بویره که دوره بریندار کنن جان خوش دست نابی سیانی لگر روجا دایکونه درتخی دورده چه تناقض سیاستی دهیا بيجومان فرسك فرقرنجا ساعات خوش جبوي بينا ودفي دمي زلال بكن دما قوي نابي مظن لخوتي دبن سانا وقتي مظن دا كاردكي قالوا او كاني نسبتي كشتنا كسي وكا مشعل تمو نصر الدين برهيك وامير حامد وبده كسي وها قويرو ونبال وركا ادما الكيدر البرشاوي خدينه ايرو بده كسا قد زندانه بيد دنيان تينا كشتن كنجي البرشاوي خدانيه کا چه خاصی جرم رژیم سوریه لبرچاوی خود دینی آبانا جسدی یکی در خی او یکیش بوی خاپاندنه اش بوی خاطرش ملت را بده زلال کرن بیجه میزه نوا از حمید تشتا دماغ یا کرن لی دراستی دا او تشته پر بچوچک جملت را دفیا کرن تشته گرنگ جملت را دلبشره و یک جوا تشته هری گرنگ ایرو در باسبونا اخر فازا برسانی بنابا عفرینه دا جبر ایرو لکا پرمزنا انجامك فرمزنا وقت بيجي كارك فرب قيمتها او بينا نكار قد بين الزمان جبرجو اداره بهيك رجما سوريا وكسي جو ايروناف اللي فكرنا بنسها نابي مزنتا او بنابي ملت سوريا وكما انساني كملك جواتي تشتغل نكار بين الزمان والميديا هذا بحث بكن جبر ابناء الديجي فكر وراماني يقول صار مزنبونا وقت او بينا سباسيا ناكرو داي لصار زماني سپاس جبوی مامۆستا مەنال حیسکۆ شروع بەکاری سیاسی کوتم ڕابی گەلک سپاس